Tleliniki e lebanweng ke mathata. Tlhaelo ya baoki e baka gore baagi ba lete sebaka pele ba ka thuswa. Matlo boithusetso mo tleliniking eno ke a mesima kgotsa pit toilets. E sale ke tlile Hurugo ga se ke thusiwe, ga gona tleliniki, ga gona manese, re tshwere ke tlala. Mare jaanong mo go rona tleliniki ga ena bodulo jo bo siameng. Fa go ne go simololwa go baakangwa kago ya tleliniki, baoki ba ne ba simolola go dira mo go se se itsegeng jaaka shipping containers. Mme baagi ba re ga ba kgotsofala. Since re letetse tleliniki go te tleliniki ya bankanyiwa go pegiwa senkenyana tse pedinyana tse tharo and gape go emiwa bo ma 4 months 6 months. Rona re batla tleliniki e hela. Tleliniki e ga e bolo go nna e nna kae ga e bolo. Ba lefapha la boitekanelo mo profenseng ba re ba tla dira ka natla go netefatsa fa go konosediwa paakanyo ya tleliniki. Rakonteraka o tsweletse ka proyeke mme re le lefapha re mo tlhomile matlho go ka netefatsa fa a diragatsa le go feleletsa projeke ya ka a lopilwe. Baagi ba re ba batla fela tokafatso ya ditirelo tsa boitekanelo. Sentle English, SABC News, Magogong.